KSA inglong photi rupia mai la pen kong chun bang hoya phanwo singni phain ko reser ke par ni kilik pa do pon po non ki do bom kar bilo charlia song mate KSA inglong pho mai phula pen kong chun bang atuma phan ningkan hini ka chariang hoya pornong chok si kuthot song a chari pon thuji a phan kilik pa do pon thuji a phan inglong pho KSA bisar yoning leng bijoy be dilip taro atum pen rang ke karnia hot clardak pen nang pachini pon KSA bidisar Leoning Lengpen tepang dak pona tengke inglong pho tiripi amai phu kong chun bang ang hoi kilik along kar jab dongji duan stame kidam tangbo signi phain ko retroxy nomination alo jokon tanglo mai phu ang hoi aphan puthot non kidu bom than sing di mung lapen nir jengpro bang hini atum si kilik along chepati dunpo la son si kong chun bang ang hoi aphan sitame bodho tirang George timung atum si kilik along chepati dunpo pusi clardak pen phrang ke kania hot berta tang dak pon tang te pherang kya mai kang nia hot lamthe aputhakle arjuponik sina news tech support KARBI ANGLONG TV9 news KARBI Student Association election lake mate mai phu lapen kong chun bang kang wai lake non 29 June 2023 ani si voting po lapen labang so ka voting je long nilitum voting rights ko mama sikit lapen a candidate kumama lahi katu wis lemen itu mulong dinian nonan itu mulong ready lo masih nomination ke file ke padap baji captaincy cheng lo baji sit cap bank pen lepen nomination ke file proses tanggal lo nitu scrutiny ta tangi lo dan non candidate apan amends tamen itu taram po lepen lahi katu wis ini nang itu phanang phal dan total branch itu long voting rights ke doji lage east west KARBI ANGLONG pangrum pet pen 184 KSA branch do lapen ke joglong ji ke president lapen secretary jong si president abang abedet pen kini alang kisung dokok pulolong te vice president pansi apan sitame alang li authorized letter pachewan pen alang itu vote joglong ko lapen 184 into 2 president secretary pulutang te nil tumlong 368 voters do branch along te lapen regional committee nil tum khido bokajan regional bipur regional hauraghar regional lapen hamren regional committee do lapen haladak regional long pen president secretary tum si vote joglong ko pen 4 into 2 4 regional pen bahinini pulutang te itum 8 votes long ko do po apa tu voting right land do po lapen central committee total strength mate committee ke itu malong 31 members do including president secretary then executive member 31 members do la 31 members ta voting rights do ko lapen la total kado we branch committee regional committee central committee pen total voters niltum long 407 votes do ko 407 votes si voters si vote ke joglong ya right do ko lapen niltum long nomination ke long tang president na post along mate mai khu along ke thang sing timung lapen mirjengkro alang tu bahini si president mate KARBI lochali asong mai khu ang hoya phan alang tu election pen chedan po pen candidate for the post of general secretary mate pongtun bang ang hoya long bangathom itu tumlong nomination na file pen scrutiny ke pas tang dolo alang li number 1 mate ek number bang ke budhotera lapen number 2 Barnabas Killing lapen number 3 George Timu la bangathom si general secretary mate hoy phan sedan po Masih polling ke 29 June 2023 ani taring ko receipt cap la sochi klo amarlo then voting at timing ke 10 AM to 3 PM lagi voting timing lo dan 3 PM akhi ke so ani amat si counting that po then so ani si president secretary uthot 2023 to 2025 la so session aphan kapachari ponji aphan 2 years ni tum ke bala central KSA inglong polong ke president secretary suntame ningkan hini aparman phansi labangsu
constitution pen itu teman ma allow sini kan ini farman bagai labang suar ni si president secretary kini si tame labang suar song ansu sei kang tang pun ji phan alang itu mencari pon tu pen lai counting lo pen itu teman election mode of voting bangke itu ballot paper si use si ballot paper use po laku candidates tuman photo do po song bo mensi voters atum bangke ke jogi atum mate vote ke jogi atum bangke hadak si photo pen pachinden chit pen hadak si ala itu kan stamp tame ke si no for stamp tame rak heng to asi kato we branch president secretary regional committee but branch president secretary regional president secretary central members kapdo